Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza ikaze muri aya makuru agezweho kuri aya masaha. Turi ku wa gatandatu ni tariki 24 Gicurasi muri umwaka w'ibihumbi 2025. Ikaze rero kuri mwese n'amakuru agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu, tubabwire ko Wazalendo na FARDC bujujwe mu mujyi wa Uvira kugira ngo uyu mujyi ngo intare za Sarambwe zitazabasha kuwufata. Turaza kandi kugaruka ku bijyanye n'abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi, ni ukuvuga FDNB, nabo bamaze kuzuzwa muri uyu mujyi wa Uvira. Ni benshi cyane, ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, turebere hamwe kizanye aba bagabo muri uyu mujyi. Turaza kandi kugaruka ku bitero byagabwe ku Banyamurenge, dore ko byateje akaga gakomeye cyane aha muri ibi bice by'Abanyamurenge. Turaza kubyinjiramo muri aya makuru ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira muri teritwari ya Rucuru, turababwira ko imiryango irenga 900 yose yahungiye Ibambo Centre kubera imirwano ikomeye hagati ya Wazalendo n'intare za Sarambwe. Ibi turaza nabyo kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko Joseph Kabila Kabange yemeje ko agiye kujya igoma byanyabyo, reke bya bindi. Abantu bakibaza rero ngo haraza gucura iki hagati ye na Tshisekedi wamaze no kumwambura ubudahangarwa yari yarahawe bw'ubuzima bwe bwose. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri Warikare, turababwira ko abaturage bari gutabaza kubera impamvu zikomeye z'ubuzima bwabo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Ni amakuru twifuza kubanamo namwe. Birumvikana niba wageze hano ku Ibendera TV, nyemerera n'ubundi aya makuru tuyinjiranemo. Kuyinjiranamo nta kundi ni uguterekaho like yawe, hanyuma niba utari wakora subscribe kandi uyu akaba umwanya wawe mwiza wo kugira ngo uterekeho subscribe. Mu gihe uterekaho subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita sinye dora notification, kugira ngo twe tujye tukoherereza amakuru utiriwe utwarwa umwanya wo kujya kuyashakisha. Nitwa Mukada Mukanya, reka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze nanone. Birumvikana abaherereye mu bice bitandukanye mu Rwanda, mwese mbahaye yambo kandi mbaha ikaze sesuye muri aya makuru. Ubwo abari ku Gisozi, abari mu mujyi wa Kigali, abari Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda, abari mu ntara zose uko arenye n'umujyi wa Kigali mu Rwanda, mwese tubahaye ikaze. Turaha kandi ikaze abaherereye Igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Masisi no mu bindi bice bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abo mu Burundi, abo muri Uganda, abo muri Afurika y'Epfo, abo muri Senegal na Mozambique, mwese mwiyumvemo ikaze. Duhaye ikaze kandi abantu badukurikira baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arabo twahoze tuvugana amasaha atambutse bambwira bati rwose turabakurikira cyane. Mwese rero turabakunda mwese kandi ikaze muri aya makuru. N'amakuru tugiye kwinjiramo ku buryo burambuye. Duhereye hehe? Aya makuru reka tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo, ho Wazalendo na FARDC bujujwe muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo barinde umutekano n'ubusugire bw'uyu umujyi, hato ngo utazafatwa n'intare za Sarambwe. Amafoto yagiye acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga agaragara izi Wazalendo
zifite intwaro zirimo zigenda zimeze nk'iziri mu karasisi muri uyu mujyi wa Uvira, ariko kandi ugenda ubona yuko harimo n'abambaye imyenda ya gisirikare bivuga yuko ngo ari FARDC n'ubundi na Wazalendo nshyashya zamaze kuzuzwa aha muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo uyu mujyi ngo utazafatwa n'intare za Sarambwe. Impamvu nta yindi nuko uyu mujyi wa Uvira ukomeje kuba muri tageti z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ikindi kandi ibingibi birakomeza kotsa igitutu ku barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Magingo yanga tuvugana ariko kandi abatuye mu mujyi wa Uvira baravuga yuko n'ubundi akomeje kuba ibirari by'uko isaha ku isaha uyu mujyi n'ubundi wakwisanga mu muriro w'amasasu. Nta yindi mpamvu n'ukubera ko izi FARDC no kuvuga izi ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi ngo zikomeje gupanwa cyangwa se kugenda zigaragara muri uyu mujyi ari benshi. Ikindi kandi Wazalendo nazo ngo zikomeje kugaragara no koherezwa muri uyu mujyi ari benshi. Makuru aturuka hano aravuga yuko mu rukerera ngo hari amakamyo atabarika yagaragaye atwaye izi Wazalendo, ndetse kandi bikavugwa yuko ngo amwe muri aya makamyo ayimbere n'ayinyuma ngo yari yuzuwemo abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Ibi rero ngo bikaba bikomeje kuba impungenge zikomeye cyane kuri uyu mujyi wa Uvira kubera yuko ngo isaha n'isaha n'ubundi aha rwaba rwambikanye. Ikindi nakubwira kandi nuko ibingibi byose abarwanyi b'intare za Sarambwe barabizi kubera yuko tageti zabo narababwiye yuko imbunda zabo magingo yangaye byerekezo byazo byose byerekeje muri Uvira. Ikindi kandi nakubwira nuko amakuru agera hano ku Ibendera TV avuga yuko mu rukerera rwatambutse n'ubundi hari abandi basirikare barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe bongeye kugaragara n'ubundi barimo kugenda aberekeza muri ibi bice bisatira uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero byombi ubikusanyije ukagerageza kubisesengura biratanga igisubizo cy'uko n'ubundi uyu mujyi wa Uvira mu gihe gitoya waba wugarijwe n'urugamba rukomeye cyane. Indani muri Uvira byifashe gute? Bimwe mu bice bimwe na bimwe n'ubundi abaturage barimo gukomeza bahunga. Haraberekeza mu gihugu cy'u Burundi, haraberekeza mu bindi bice bitarimo intambara, ariko kandi birumvikana n'abifite ngo barimo gushaka uburyo rwose abagera i Kinshasa bagerayo, ariko abandi ngo bakambuka imipaka berekeza mu bindi bihugu bitandukanye. Hari abarimo kwerekeza mu bihugu byo muri Afurika, hari abarimo kwerekeza mu bindi bihugu by'iyo kure. Bose rero barimo kugenda abahunga. Ibwo bavuga yuko ngo aha mu mujyi wa Uvira n'ubundi bigaragara ko isaha n'isaha isasu ryaba ari irambaraye mu kirere. Twihuse kandi ndababwira yuko n'ubundi aha muri uyu mujyi wa Uvira ni ku munsi w'ejo hano ubundi hamaze kudeployingwa abasirikare batari bake b'igihugu cy'u Burundi FDNB. Mu gihe rero umutekano ukomeje kwifata nabi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izindi ngabo z'u Burundi zoherejwe ku bwinshi muri teritwari ya Fizi na Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kukohereza izi ngabo bigamije gukumira inyeshyamba za M23 no kuvuga intare za Sarambwe natwirwaneho kugira ngo batazafata ibice byo hepfo ahangaha. Ingendo nyinshi z'abasirikare zagaragaye hirya no hino mu bice by'ingenzi bya Bijombo na Minembwe, bituma havuka ubwoba bw'imirwano ishobora gufata intera ikomeye muri aka karere. Izi ngendo zavuzwe mu minsi ishize mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa ko kuri uyu wa gatatu ingabo nshya z'abarundi
zambutse ikiyaga cya Tanganyika zikinjira muri teritwari ya Uvira na Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Biravuga yuko abasirikare ngo bajya kwambuka yaba abagaba bakuru b'ingabo mu gihugu cy'u Burundi ndetse mwe na Perezida Neva w'iki gihugu ngo bakaba bahawe intego yuko bagomba gukaza ibirindiro bya gisirikare mu gihe imitwe yatwirwanaho n'intare za Sarambwe ngo bakomeje kuzamuka mu mbaraga nyinshi cyane, kandi ngo bagakora byose bishoboka kugira ngo uyu mujyi wa Uvira utazigera ufatwa n'izi intare za Sarambwe. Aba rero bakaba bahawe amabwiriza yuko bagomba gukorana na FARDC ndetse kandi ngo bakagenda bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo yaba ibyafashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe babyamburwe, noneho ibyo batarafata n'ubundi ngo ntibazabigeremo cyangwa se ntibazabashe kubifata. Igisubizo gihuriweho nyuma y'imirwano y'ikaze nk'uko amakuru aturuka muri aka gace agera ku bitangazamakuru bitandukanye abivuga ngo ukwisuganya gushya kuje nyuma y'imirwano y'ikaze yabaye mu cyumweru gishize ikahororo muri teritwari ya Uvira ndetse na Avuba aha irugezi muri teritwari ya Fizi. Izi ntambara zahuje ingabo z'Abarundi n'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo ndetse na FARDC gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kumwe n'abarwanyi batwirwaneho, bakaba barahanganye n'abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ushize rero abasirikare benshi b'Abarundi bakaba bagaragaye ku cyambu cyamboko mu murenge wa Tanganyika, bakaba batangarije abaturage ko berekeje Ibijombo, agace k'ingenzi k'imisozi miremire, bakaba ngo bagiye guhangana n'abarwanyi ba M23. Inshingano zabo nk'uko amakuru y'umutekano abitangaza ngo ni ukubuza intare za Sarambwe gutera imbere berekeza Ibijombo na Rurambo na Minembwe. Indi mitwe y'ingabo kandi ikaba yagaragaye muri Skwima, ni mu cyahoze cyase ni mu cyerekezo cya Gihamba na Kajembwe muri grupoma ya Bijombo no mu utundi duce. Ikirumba ahari ibirindiro bizwi cyane byatwirwaneho, abaturage baratinya ko hashobora kubera imirwano ikomeye kandi mu gihe cya vuba. Ingabo z'Abarundi ku murongo w'imbere ni ingabo z'Abarundi zasubiye inyuma by'agateganyo nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera mu Rugezi, bivugwa ko zagaragaye ahitwa Mukera, ngo bakaba bari kuhategurira igitero ku birindiro bifitwe natwirwanaho n'abafatanya nabo no kuvuga intare za Sarambwe. Muri murima undi mutwe urimo kugerageza gufungura inzira werekeza Minembwe, n'agace kari mu gihirahiro kinini kugeza ubu ngubu kubera ko hakomeje kugenda hagaragara ibitero bitandukanye kandi bitoroshye. Ibi bikorwa bibaye nyuma y'inama yo gufata ingamba yabaye ku itariki ya 14 Gicurasi muri Uvira yahuje abagaba bakuru b'ingabo z'u Burundi, kuvuga mukuru w'ingabo za FDNB ndetse n'umukuru w'ingabo za FARDC. Nkuko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano abitangaza ngo iyi nama yaba yaranyuze kongera ngo iyi nama yaba yaranzuye kongera ubufatanye bw'ibihugu byombi mu gukumira intare za Sarambwe na twirwaneho. Iyi mitwe yombi yitwaje ibirwanisho irashinjwa gushaka kwagura aho igenzura ndetse bagafata ano mujyi wa Uvira.
ni ibintu rero bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ikindi nakubwira nuko ingabo z'abarundi zabanje koherezwa mu turere twa Uvira na Fizi na Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo mu mwaka wa 2022 zikaba zari zigiye kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ariko kandi hakaba hari amakuru avuga yuko ngo nubwo byaje kurangira zirwanyije intare za Sarambwe, ariko ngo zari zahawe misiyo yo kurwanya inyeshyamba z'abarundi zo mu mutwe wa Red Tabara na FRN n'ubundi ziherereye muri ibi bice, ariko ngo inshingano zabo zaje kwaguka vuba. Abasirikare b'abarundi bagera ku bihumbi 10 ubu ngo bakaba barimo gukorana n'igisirikare cya FARDC hamwe n'inyeshyamba z'abanyekongo zishingiye kuri guverinoma ku matwara ya abo. Aba rero ngo ubwo no kuvuga Wazalendo na FDLR, aba rero ngo bakaba bari gufatanyiriza hamwe kurwanya intare za Sarambwe. Ikindi rero nababwira nuko amagingo ya ibintu bikomeje kuba bibi cyane aha muri ibi bice, nyuma yuko n'ubundi intare za Sarambwe zivuga yuko zifite gahunda yo gufata ibi bice, ndetse kandi gahunda igakomereza hehe Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twihuse tunarebere hamwe bijyanye n'ibitero byagabwe ku Banyamurenge, dore ko ari ibitero byaje guteza kaga gakomeye. Igitero ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye mu Mikenke cyaguyemo umusirikare mukuru wabo, abandi bagikomerekeramo bikabije nk'uko amakuru abitangaza. Iki gitero FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi, FDNB na Wazalendo bakigabye ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 23 Gicurasi muri uyu mwaka, aho bari bakigabye mu baturage b'Abanyamurenge batuye mu Mikenke. Amakuru atangaza ko iri huriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye ibi bitero, ariko ngo biza kurangira abarwanyi batwirwanaho n'intare za Sarambwe batabaye abaturage, ari nabwo ngo iri huriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo yaje guhura n'akaga gakomeye, dore ko ngo babarashe bakabotsa umuriro, ndetse ngo bamwe bagiye bashya ari bazima barakongoka. Ibintu rero bikomeye cyane, akaba ari imirwano ikomeje kuvugwa aha muri ibi bice, nkaho ku munsi w'ejo imirwano ikomeye yabereye ahitwa Mikenke. Akaba rero ari ibintu bikomeye cyane. Muri iyi mirwano rero amakuru aravuga yuko ngo abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ha Mikenke ngo bahapfushirije komanda sekiteri, ndetse ngo hagakomerekera n'abandi basirikare, ni ukuvuga abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo batandukanye. Amakuru rero, aya makuru kandi yaravuga yuko iki gitero n'ubundi ngo cyanakomerekeyemo uwari ukiyoboye ari we Colonel Ngoma Nzito. Ubutumwa bukaba ngo bwamaze kugenda buhanahanwa bugira buti Ngoma Nzito yarashwe arakomereka. Bivugwa kandi ko ubu ari kuvurirwa mu bitaro by'Ikarundu biherereye Imirimba, hazwi nko mu ndiri ikomeye ya FDLR na Wazalendo. Ibintu bikomeye cyane, ikaba ari igitero uyu muyobozi wo muri Wazalendo yakomerekeyemo, cyari cyagabwe mu gace kitwa Mucikacika na gace kari imbere yo kwa Didasi mu rugezi werekeza Igasiro. Ngibyo rero ibikomeje kugenda bivugwa, birumvikana ni muri aya makuru n'ubundi turimo kugenda tugarukaho.
mu Minembwe hakaba hakomeje kugabwa ibitero umunsi ku munsi. Twihuse ni munyemerere twerekeze muri teritwari ya Rucuru. Uribaza ngo aha muri teritwari ya Rucuru ibintu byifashe gute? Imiryango irenga 900 yose yamaze guhunga ihungira Ibambo Centre kubera imirwano hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'intare za Sarambwe. Nibura amakuru aravuga yuko ngo imiryango igera kuri 900 yo mu bwami bwa Ambwito yahunze mu gihe cy'ibyumweru bitatu bishize, bakaba barahunze ngo bava aho bari batuye berekeza Ibambo Centre mu karere ka Rucuru ni mu ntara Kivu ya Majyaruguru. Ngo guhunga kw'aba ngaba byatewe n'imirwano ikomeye ikomeje kwibasira ibi bice irimo kuba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Twirwa na Wazalendo mu mbabarire. Aba rero ngo bakaba barimo kurwana aho imiriro ngo ikomeje kwaka. Mathilde Gweho, umuyobozi wungirije wa Médecins Sans Frontières Igoma, yatangaje kuri uyu wa kane tariki 22 Gicurasi muri mwaka 2025 ko nibura imiryango 500 yahungiye mashuri no mu nsengero n'ahandi hantu hagateganyo, mu gihe abandi bagera ku 4,000 bacumbikiwe n'imiryango yabo. Uyu mujyi wa Bambo urimo ubucucike bukabije aho hafi buri rugo rwakira impunzi zavuye mu bice bitandukanye nk'uko aya makuru yakomeje abivuga. Agira ati anatangaza ko hari ikibazo gikomeye ku bijyanye n'imibereho myiza y'iyo miryango. Akaba yagize ati buri muntu wese akwiriye gusenga no gutakambira cyangwa se gutaka atakira aba baturage batuye ahangaha kuko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Abatuye kandi aha muri ibi bice ngo kubona amazi ni ikibazo, ndetse ngo n'ibiribwa nabyo ngo biri kugenda biba ikibazo gikomeye mu gace ka Bambo nk'uko abaturage bahatuye babitangaza. Bagira bati dufite amatsinda y'abaganga bari Bambo no muri Kibirizi, ariko guhera ku wa 5 Gicurasi twatangiye kubona imirwano yongeye gukara. Ibi ngibi rero bikaba ari ikintu gikomeye cyane abaturage bavuga yuko kibahangayikishije. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu, ni munyemerere twerekeze no muri teritwari ya Warikare ubundi tubabwire uko ibintu byifashe muri teritwari ya Warikare. Abaturage barahangayitse cyane, bakaba bahangayikishijwe n'ihungabana ry'imibereho yabo kubera intambara y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo nk'uko amakuru aturuka ahangaha abitangaza. Imibereho y'abaturage mu karere ka Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ikomeje kuba ikibazo gikomeye nk'uko societe civile ibitangaza. Ngo abimuwe n'intambara hamwe n'imiryango ibakira ntibahabwa ubufasha ubwo ari bwo bwose bwa humanitarian cyangwa se ibikorwa by'ubugira neza. Mu gihe cy'amezi yagera kuri 4 yashize, ibigo nderabuzima byinshi muri aka gace byaje kugira gute biza gukomeza guhangayikishwa n'iki kibazo. Iki kibazo rero ngo kikaba gihangayikishije ku rwego rwo hejuru. Fiston Misona, umuyobozi wa societe civile aha muri Warikare, yongeye gusaba ubuyobozi ndetse n'imiryango itanga ubufasha kuri bene aba bantu bamwe na bamwe b'impunzi ariko na bamwe batishoboye gutabara vuba na bwangu
aho avuga ko ngo abaturage bari mu kaga gakomeye cyane. Ngibyo rero akaba ari ibintu yatangaje mu magambo yagira ati imibereho y'abaturage muri Warikare ariko no muri Goma na Bukavu yarushijeho kuzamba kuva mu bihe by'iyi ntambara. Ikaba rero twasabaga abaturage bo mu miryango itabara imbabare ariko n'abandi bafite umutima ukunda kudufasha. Agira ati kubura imiryango itanga ubufasha ndetse nuko akarere ka Warikare katagerwamo byatumye ubuzima bw'abaturage bo mu byaro burushaho kuba bubi cyane. Ubu abaturage bararwara bakabura uko bagemurirwa, abandi bagapfa nk'uko bigaragara mu mavuriro n'ibitaro biri muri aka karere. Ibi rero ngo bikaba ari ibibazo bigomba gukurikiranwa hakiri kare bitari byarenga inkombe. Ngibyo rero ibituruka hangaha ndagira ngo mbabwire yuko ibintu bikomeje kugenda abidogera. Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo magingo yangaya aratangaza iki inyuma yuko amaze kwamburwa ubudahangarwa? Ni ibintu bikomeye cyane aho perezida Joseph Kabila wayoboye iki gihugu yahakanye amakuru mu minsi yavuzwe ko yaba yarageze mu mujyi wa Goma, ahubwo avuga ko azawerekezamo mu minsi mike iri imbere. Kabila ibi yabitangaje mu ijambo yaraye yagejeje ku banyekongo, akaba ari ijambo yavuze nyuma y'amasaha make Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iharanira imwambuye ubudahangarwa yari afite nka senateri w'ubuzima bwe bwose ndetse ikanatanga uburenganzira bwo kumukurikirana mu nkiko. Byitezwe ko mu minsi mike urukiko rukuru rwa gisirikare ruzatangira kumuburanisha ku byaha birimo kujya mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi ndetse ariko n'ubugambanyi. Ngibyo rero ibi igarukwaho hirya no hino. Inshuti bakunzi bacu mwari mudukurikiye hirya no hino, munyemerere mbashimire cyane by'umwihariko mwe twabanye muri aya makuru, by'umwihariko kandi mwe mwamaze guterekaho like, by'umwihariko kandi n'akarusho mwe mwateretseho subscribe. Ndumva nifuza ko subscribers zizamuka cyane. Mbifurije kugira ibihe byiza, by'umwihariko mbifuriza kugira weekend nziza. Imana ikomeze kubarinda. Makuru ku Ibendera TV yo nakagaruka.